Kao što je svima poznato, koronavirus ne zna za granice, prema tome ako virus ne zna, onda i mi moramo da se ponašamo tako kao da granice ne postoje i da vidimo šta je to što sve možemo da uradimo. Како што знаете, коронавирусот не знае за граници, соодветно на тоа мораме да се однесуваме во склад со тоа. Ono što smo danas uradili, to je analizirali smo situaciju, analizirali mere i kod nas i kod drugih. Ја анализиравме денеска ситуацијата и мерките кај нас и кај другите. Videli šta je to šta možemo da uradimo, koje su mere dale rezultate, koje mere nisu dale rezultate. Naravno, neizbežna tema vakcinacija, povećanje obima, ubrzavanje vakcinacije i sve ono što je neophodno da sprečimo mutiranje virusa, širenje virusa i da sačuvamo naše zdravstvene sisteme. Sem tih tema, naravno, teme kada sve ovo prođe, teme su i drugi pacijenti koji nemaju koronu, jednostavno takvih je mnogo, moramo i njima da vodimo računa i naravno i tema koja je neizbežna da već sada dogovaramo dalju saradnju između stručnjaka iz Srbije i Severne Makedonije, da već sad pripremamo teren za sve te stvari, da sačuvamo naše državno zdravstvo, da mu pomognemo da ne dođemo u situacije da ono bude na nešto lošim nivou. U svakom slučaju nastavljamo saradnju i da pomažemo jednim drugima na korist i građana Srbije i Severne Makedonije. To smo radili do sada, nastavit ćemo to još bolje i još više raditi. Zahvaljujući tim vakcinama mi smo počeli proces imunizacije i sad su vakcinisani svi zdravstveni radnici koji rade u COVID centrima, onda deo zapošljeni ljudi u policiji, vojsci, sudovima i tako dalje. Dozvolite da izrazim i zahvalnost što je Srbija širom otvorila vrata, da budu vakcinisani i naši građani, zajedno sa srpskim građanima, ovde u Srbiji, i time napravila jedan veliki čin prijateljstva, posebno u vremenskom periodu kada nigde u svetu vakcine ne stižu nitu potrebnom, nitu poželjnom brzinom, a taj je proces Srbija zaista rešila fenomenalno. I ono što bih hteo da kažem je da je nešto što je jako bitno za nas, a to je da smo dogovorili da Institut Torlak bude naš strateški partner što se tiče nabavke vakcina u periodu koji je ispred nas. Vrlo je verovatno da ova pandemija neće tek tako da stane. Vrlo verovatno da ova vakcina postane i sezonska i imajući sad sve ovo iskustvo i probleme koje smo imali u nabavkama vakcina do sad, na ovakav način da prevaziđemo, da u budućnosti takve probleme nemamo. Dozvolite da isto tako izvestim da će vlada Republike Severne Makedonije doneti odluku da će svi srpski građani u znaku zahvalnosti biti oslobođeni plaćanja patarine od 15. juna do 15. avgusta, to je ova sezona u kojoj veliki broj srpskih građana tradicionalno putuje i u Severnoj Makedoniji i ka Grčkoj. Hvala.